ја доделуваме и наградата за најголема стендап Адрија Надеж во 2014. Да ги слушнеме номинациите. Номинации за најголема Адрија стендап Надеж за 2014. Горан Фурјан, Хрватска. Ади Фејзиć, Босна и Херцеговина. Бојан Велевски, Македонија. Најголема Адрија стендап Надеж за 2013 е Горан Фурјан, Хрватска. Dobro večer Skopje, kako ste? Jeste dobro? Odlično. Odlično. A sad sam baš spomenuo more, trajekt, to jest brodove. Pretpostavljam jeste bili kod nas na moru, evo sad vas zovem, dođite kod nas na more, stvarno je super. Ali svake godine kod nas se desi nekakva nesreća, grozota, dođu Česi pa se utope, ne znaju plivat. Onda imali smo jednu groznu katastrofu koja je meni bila strašno smiješna. Ne znam da li ste čuli, to je odjeknulo svugdje. Negdje trajekt okolica Raba, naši otoci, zaletio se drito posred plaže i meni je to bilo jako smiješno. Zašto? Zato što u moru je bilo 100 ljudi, na plaži je bilo 200 ljudi, 10 ljudi ozlijeđenih, niko nije vidio trajekt. Svi su rekli, došao je iznenada. Trajekt! To je naše najveće plovilo koje imamo na moru. Stvarno, svi Slovenci stanu na taj trajekt. I to je najsporije plovilo na moru, odmah poslije pedaline. Ja ne razumijem. Kao šta se desilo? Kao navodno krepale su komande na brodu. Kao šta je bilo gore? Kao kapetane, krepale su komande, šta da učinimo? Ništa, pripremite se za udar. Ali kapetane, idemo prema plaži punoj ljudi. Šta? Iznenadit ćemo ih. Vidi, ne miču se! Ja ne razumijem. Ili oni ljudi koji su bili u moru. Znači, u moru si i vidiš da ide trajekt. Nije vinska mušica, vidiš ga jebote, koliki je. Bar one plutaće do kud smijete plivat. Kako su oni reagirali dok su ga vidjeli kao? Ma neće, to on samo u rikverc ide. Dodaj loptu sine, šta si se usro? Jel neki klinac objašnjava kao tata, vidi ide brod prema nama, tata vidi kako je velik. Ajme, katastrofa.